Oh, amen. Bonsam kasiye pa. Nakache unian say, I am going to speak the hardest truth. Kache unian say, Papa, I be speaking the hardest truth. Oh, untiminga. Where and Chenene de Enchakura Nyamiadum Yamo be Chile Gabi Ndi Kamakuma 2 yam Organ will be Chile Gabi Yam Mimpensem disturbances bia Miami ba will be Chilena Uncle Babia a damn hand of all. And you also perceive Banishia no manaba bishia. Nay, I ain't young go for baby. Amen. Oh, some can see my Jesus. And I mean, we cast out about the voice of the blood of Christ. Now, maybe cut the hardest truth. Cajunians are not thing. Amen. When you say mechanical correct. Yen nyina gitum se Christopher me boa. Oha. Nanso adware a udware ba no. Ene ba wa ba no emma usika nto botum. Oha. Me be ka no kure bia no odin. Obi hu obaga ah na papa nsem ba no keken. Me se adware a wadware ya ba ha no. Emma wo be firi ana sika ngu mpaso. Serving God doesn't bring money. But until you fulfill the will of God. Shankar said, you know, why in a co school, I want to see the SS1, Yamanduana University. So I want to see those who are going to JSS elementary school. No? Yenina course ebiye subject I don't me pay school ya Greek. Also there subject no now pay. Point it for me. Me na me pa Greek pa animals these two subjects. O de bro for ba me ni ho. Me teachers for ni nyina nim me. Say Antwi doesn't like English. When the time of English I'll go out. Subject ben na pay school. Mami say okoye any subjects. Okoye general science, accountant, medicine. And we are all expected to be first. Ebwana. Ye nyina pese di first. Nyame sumo etise school. Na mo modern bonedi o resource epie. That's why I was saying that if you want to be a nurse, you need to humble yourself. You need to be submissive. If you say, why nyakwa untumi be master? One go school untumi be teacher. Untumi be doctor. Iti nyame sumna da ho no. Eye bibi kitin kuma bi ene ya ka bom ne ye dware ne ye ba wo college ya wo betu ye wie de be ko bank. Yeah. I am mistaken here, eh? Me say wo college ya wo betu no ye wie a ye de be ko yinfa. Ada ne ye mfa nto ne ye se nyame bra be fa. Papa bra be fa kosoro. Because of asofo ya brainwash ya dwen no. Enti o feel say o pen say ne tie no. Me so me feel say me kan no kura kire hardest truth. Ankanti san kanya oni ba ko pe umpa ba wo bo no. Anka papa nko be hye ni dem no abo mpa say urade asase sufo nyina sika nyina amane mpie wo meme nko afie. Cain in Abel. Moja no egu amame no nti e Christopher moja no nti yade ye ho wo de ekodi kwa so bi bo odua nwu ana ye baby a wo pese obi nye bi ma ho no prove ho Ghana so for me see ye no ye ho
Inti moja na obi ba je ka be wu ama yen edu Easter na ya ba 31st anka yen sam fire problem nko fie ma me nka no kure bi nkyerɛw upon the kind of prayer you pray you still have a problem after 31st me bo guys boa yeah ya ba ya katons le katata bakapapa richu katate ya bought 31st and ya sere boniface. So when you go out there, you still continue praying. Why? That's a God so wicked. Nyame nitirimu odensa. Nyame somo ne nia wa den. Wo hu mo borofo mopo. Na watie hiafo su. Ene nyame som. Enye wo pa ebo bebrebe no. Eno emma wo sika. So for me be gina ha na me twa atoro ka che so wo ba kura me nware na Nyankopon ompa adware tio wo se mama wo anwo adware na emu me ba those are ready to receive the word. So receive word na when change your attitude. I am telling you say you still have a problem. Yeah. Oh ha. Me pasa me kire wa de hwe me ye sofo. I shouldn't fight against my brother pastor. But Ghana so for here. Ye kura ne ye aka mo. O de opa ye nyina we yanka se obi bi asinti asofo nyina nko. Obi akọ no. Ebi yesi ebi be ye show off me bwana. Ebi feel big. Anointing na okita no. So we ni here. Ebe attracting people to come after you. Ya ba nya light na bo soro ya fei. Ya mfa light ama ya tutu dan ni nyina mu. Heat kura be kunyan. Enti se wo so ye Kristo na se me de me ye Kristo ni nti. Me bompa be weni nyame de sika gu me mpaso a. I speak as you a fool. Until you wo ye ne wo nyame som no mu na nsama wa beti ye. Ne kan obi anti ase. Nyame som na onsum bibi wo mu. Enti bon se wonu asofo ya papa my papa ma me fa ndi nkotu nkasem. Papa adum chedua. O hwe obenya sen. Wanya kura wo ma me man roughly 60 to 70 oko. Me boa. Yeah. Na ma gina papa adum chedua. O mfiri nyame wo ye bronsam men kono ho ukwa wabrabo be sei obeye wo sei obeye wo sei obeye wo sei na makeka poto de agu no ho fi na me nso me di 60 years ni bi na wurade pagya me de makodu ho me nso sei ne nipa be kan fa me ho sa pepe wan dia na me kan ati wan dia se me pesa me ye nurse ni dia ene me ni nurse fo adi manim kan ni nyame adwuma ya me fede a ene ma me ndi ho a wadi kan ni se sister ni ma ho siesie dia ene ma me nyi pride ene ego ento nchen na me ntwe men se sister me ni ti wa ho siesie no se ne wo sie ya ho no me ni so sister me pese me bre me ho asna me ba na wo kire me se ne ho siesie den eti manti ame wa ha because man shuti am fa mo bi nti obi anya obi te dabio se me pese me ya Archbishop Dankwa William dia ene ma me sha sindi ni me kire me meme se Dr. William emfiri nyame no kire me so bi du ho and then wa hu obi o sika ena we o emfiri nyame sika ne sika fi wo mo de de bia se ya rituals aden na wo so ntena wo Nyankopon na anya rituals no ya kachiro so fo akachiro so ana pa sisa 10 cedi ko kanehia yare fo go mo bia 10 cedi mo bia 10 cedi nti ni pa sen na akachiro so nyame nchira enye 10 people but you have it but not all the better condom yeah mema mo ha they say man kura to condom say mema no
They have it in their bags. I am speaking the truth. Nothing but the truth. Tia how? Me say. So what's the some 5 CD? Now Tishi anapa or rituals no. Now we need be wet or spiritual wet. You don't need a lot of prayer. Nipa 20 na catch say, "Ma me nyame nhyira." Eno na abrantie we ya Ghana 40 years so still is nyame lifting it to the highest Shatawale. Or your streets. Na ne papa will be you. Ne papa no ye politician. Papa no on the kaketu bi ankadan na kasa omutim omode ye adwuma nko ankokoton ye. Egisika gu no botom. Inti ne ba no pesika sa anya ne wanwa. You went to school and do maths. No be ya Greek, no way ya. Enya maths ni nuane ya Greek. Enya Greek ni nuane maths. I am here to tell you, if you don't start honor certain degrees, you can be there, you cannot go forward. Oh, so for some person, me who say me kwachira, omo adi kan no. Mabra me ho asena ma ginhyira bi afiri omo ho. Ye mabere ti ha, ya sofo pa ne yebu om. Ya sofo pa ne yebu om. We nu de omo mfiri nyame. Nti aya moment ko. O ofa ne yi wom. O anke ne yi wom. Ghana ha sofo bi ka sem papa no. Na sofo bi condemn no. Ebe na kingdom no eni onyama bam. Nti na wa kristofo mu. Obi shatare pa ba sorry a na criticism no one come ho abom two party one corner. Nti say kunwa na wa so dem ho no. Me ka wo se obi foforo betena so a na sa ankrofo na me se na wawu won ba bia mo wan kona house sister ahu ababa na oba no there is skirt ni hwani apa achi sister nso na ni wu no kra tari we no hye bai there be o mami ka sem cho asem na wo kan when you have water beside you ensure on chen ya now be wa no kan wi a now fa nsuo no mu a that returns come after you isem na kan ni na wanom nsuo evaporate etwe opa akogina po anu na hwade na to saranda o voice kura nya de na oni mu nwum to a epo na be chenyu voice na ma nwum na wo to no aye tetete o watwenem into that moment no wo say obi a at the end come after you. Let's honor those ahead of us. Then the blood will speak for us. Amen. Say to me now, ma. You better swat na faku. Nya me so no. Sister study or the drone eye. Wa kopepi. Ah, na nka opeson kwai. Opeson kwai. Maybe your brother Prophet Elijah Kofi Osei a radin funny crazy and Rami Shanyama be media and so what I had here or see so for Prophet Najigezi said Obeto Adaka so for be so condemning instantly or boy from full respect there you so about the 2 cars nearby does it make wrong for the 2 car? Hey, wunya sika danka ba unse perfume rice wo and the correct rice is about kitchen. Me dey na wo ba chama dia mpacho. Enko fa tuji me brem perfume because me on now so betima to perfume na mama di. Me respect so betima to perfume na mama dey. Eti. Why you can't grow? What are you talking about? Ghana so for nyama yentimi nya ba kono no obi fi se me ka se me kokumase Oral Rich Robert Seminar School of Prophet and Pastors. I was in Kumasi seminar na makoda kajetia one guest room popo twe bia wa bronsan bi so
and a soft be so on so by a guitar and one fun for pa. And I'm so many unya be been there but ho. And a job die. Now when a man forecast somebody demonu. Now Orach Robert any Reverend Doctor Tete. No more certificate. I'll bet you their two papers were too quiet. Mensumata de bakuna me de kwe la course. Na so for na ti dem no bia hwehwe ko to hwehwe credit card utum so bi de ko twa ne ko entwa. But I value what I have. Afi ewie no na at the end of the day no ya mame line sisa e kire se Ola Rich Robert and Kasan Sashas, Roristet and Sashas, international licenses. Radio, a fee, you read a Mijina software about credit card when you be no. Mr. Papa, wait and patch up, you sure banner. Oh, mammy, left in Siang and Ganame and Tingo Kajetia. Me cancel your pictures of software, no, your pictures. Or can you try? Or shall we say, I the one who take the last license? And I'm saying, yes. Oh, okay, I'm sorry, I cannot take you along because I was passing somewhere before I reach where my destination. About 4 cars or so forth. Me nanti free CCC inside. Ebe do tech. Sika na ka o me ho. 15 CD. Na my bar for there, e wo ho mama ka empty. From CCC to tech, emu wapa. Na me nam fom. Inti free CCC, e ko kejeti na free okra kwa ngranga, emu nya short distance. Na me de certificate ni share, rubber na me share matare mi say. Insuo hweme saa bedu hotel. Na de chen ko stadium last program. Utumfu ankasa ba bi. Ono so ye born abaso ye ne doctor. Afei we go to hotel hono na me ho for research daddy ade higher than so ka fra case wona ka be fa nam so enye we afei me go to hotel na what me I want me hu share Ghana sofo obi kan ko eyine ne bre papa ye carpenter ni no ye carpenter no ye na dwuma yi a ja ne mane ye don sane wo ye adwuma no eye sa moja na eguo ne mfaso anye den ambaso o de ye tie sisi a ye kan kire mo se fa aba me ye fa ne mo sacrifice for the obetim nyame so nyam pa ye dodo obebo mpa awi obekọ antua like be obebo mpa awi antua rent but ne ebe ma bibia ma wo hu se wurade do ene wa toye ne wa otima afa anka moto be bo si sister church was about to nankasa daveti o si ankanya wuratia sa ankanya wuratia one day to how senya wuratia sanganya wuratia o papa yobi o enya wo bible o papa yobi o papa yobi nti moja na etene ye no papa ne na ayam hihie wo ho na badai wo ho na adwin mu pone se obeje ne ma nti moja no hwade yo wo so sona ne ba odi kan okoya mfare no yekun no ishi na bo o san soma second one ono so ko yekun no ija na kwan o soma no ani doba na de ba akopɛ ono so soma no na okoye no ya mfari eja no ono so yekun no efa japade no efa bibia anapa se wankum hu amma Kristo adwuma awurade moja no entimi nyon kwa en Sunday na babeti abom pai bebre en e be kire se we are so powerful, we are so dynamic, but unyuma opa mema wonsem unyuma ye awurade adwuma na yamfrɛ na wa de ho aba se me pese me ye ho na awurade hia wo shatawale
onamano wa twusika gu wiem na ni pe bu fa so na Ghana fo kasa enso hwe kristoni now e hye na ta so odi twa ba momo no wa send sika boom baby no se afre ni baby wona mi say yakwase baby me pa cho send me 800 me ma me yare no wa send enso na obi purchase 200 cities e de aton nkosia enti shete ba na ni pewu enye duro sabrantie me hye no come before 2025 say obefa wiase ena wa fa wiase nyina aban osisi oye bibia oyinfofo no. This is not a matter of people. This is not a matter of book. This is not a matter of what. It's by the grace. And you're the papa yo. Oh, when you form a bo, oh, whom a brofo bo. And a minister MPC, oh, Nipa saying, what am I how? Honorable A plus, or Kobo Gomwa. Homecoming go more whatever it is no abrewa apostle 70 years or say me twen shatawali anachuno ni yakukuru na be inside abrantie ti sakeke no me mama 70 years e twen no o man adoye ni sumokuro num ba usu kristo ni de na moja na kasama yen na moja na tiemu amayen na moja na mayate ye ho wo de wo ho a masa hu die no mane nsu obi so amen ya wo ya ka ba nsem tie ye kedi pomu tirimo odin ye kristofo ye dware ya tare fita ye sesu fita usimu da yire na osesu fita nti o fi ho e de a kire obi anya wo ya nenso na ne sia pro no bi sa se restaurant ne ye ton sen assistant kasa ne num bon no ho cent me pa cho unko an table so dware wie na akotena se a won sra free utiri mesi wo na ase no e cost 1500 mate so ebi kura de boro sa ebi kura de e den wotena hwehwe ni mu man pa cho ahwe ne nantem no wode ahwe se e ho tuntum bi wo ho ana ne ha tuntum bi wo ho ana no watono bo asasra watena se owi a wasra first one second one third one wasatari ahwe se e fatano program na okono cars di do se na bedi nachi na sane oni momma oba no kita 10 cars kura aya bawo nsam fa den famono me se tama yesu an oni bibi mama kasa me kiro tama yesu an ne ayeye ni obi ka papa betwam a esika we de me wo fadea eye me ma me tia me sister ka ne ye kan menya 8 menya 6 menya 7 one end is agro bi da si enim se ye benyini asan be kasete the same people la anka yankan ni ama ye nhira che sadi and now obi sika di amanya me adwuma hwe na oh 5 cities oh hello oh me o 2 city baako oh fam 2 city na ye enso nhira wo hwe firi nyankopon ho sei na tie ni se cha na wano tem me hu enesi ma na obekopo se me mfa net nko me mfa ti hawo me mfa dawa amedi tu so me mfa na mo nsha no na mum me de dawa na betu sa empty nyamesom eye give and take eni ti jade me maka se afiwe nkwa wie no me moso e won panifo nsam ti me mpese me aba be ka ho hwe etwase ensu etumi ye bibi
edema so collection mo na mo de ba wo enya papa sika wo na me ka no kra che so nyam pa bodo do na be bono kra che bia o ma ye ntam ne ko speed. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews 12:24. Obi su mi etwi ni ntam mame Na pam foforo intem gina for Yesu. Na pam foforo intem gina Yesu. Nini moja a opeteye. Any moja a opeteye. A ekasa ye. Ekasa de ye. Say Abel dear. Sing Abel dear. Jesus. Yeah. Moja no ebi bedi mema sisim. Moja no ebi kodi ma wodiem. Moja no ebi kodi esikafo so. Hwade. Ye papa kwaku otin. Ose ade na ni bere wasase we su. Nyame adwuma nso ntimi anye. Nso kwan obefa so aye no oye o. Ah. Me say, me pese me yeti sa adum chedua. Me kose adum chedua. Me nya adagene nkose no. Because me pese me yeti so no. Me pese me yeti se dakwe moksa. Me konkose ak bishop. Etwa se me man ya oye bia ya me fe. And as a towel, you mua de and on Mran Huase or Casa root or a rail. Every October born, Canadian, me, Papa Munimi, me come out, me pencatasumu muaso, Yanya, me fro office on me to trouble near POB, and any serious with the account. Me peso di munabe P. Tiao! Yet, yes, a bra person, yes, you can me condemn. Hey, papa kwaku otin say werum kura no mo ya don kono mo wi amba gina so dem aba fofore e kristofoni ama ye nhira che ne say ye tumi tena so dem mo tena kasa man nanso ye betena ye sika so na hiafo edenam ho ajanka edenam ho na mo ya papa kwaku otin o ya don ko say adon ko ni nye no aba wo yi 10 billion mo fa nya asore adwuma mo fa hwe nyanka mo fa bi hwe awusia. I don't have faith. And can you say preaching crab baby? Your bar, wake it a baby, the chapa pipe, papa, took it a baby, the chubby. Your quabontin, you pay one day, you pay near Kitesika, near San Canation, your court, and here for 20 cities. Why? We should bet Mamma 10, near Namu Bissassin and Crowfoot free. A Christo for Suban, one Suban Christo by Yanos, and Crowfoot, you may yet Christo, a cheating for any pay. Yesubani there, Yesubani ada pacha condemnation. Near condemning ipa. Because this me person me kwa nimu dia, any day the canfo ayeno. It was say ye me fe. O person o kwa nimu abrabomu a ni obi ayeno manenya o fe. Amen. Obo nsema ka bebo. No ka say dey. Mota na epiti ye no. Mota na epiti ye. Ekasa yie. Ekasa yie. Esin Abel di no. Esin Eben die. Eben. Eniken. Ne brother ne ko enya ne bre. Enu yana yafuo wadi no kro waginia edosra de um se mame mfa mo nipa, mame mfa mo so. Edu ba bia won hiam paibo bebreu. Ne won yen se akoma pane wo behwe janka ne awusia. Wo se won saka bi na bi wo botuma to nsafra ni fraifo apachefo mobrohufo won ni bi ahiafo. Ene nyamesom enye ne wadware abababo mpaye ma ho atim fifire na wo kwa na afedi adane wo ton so ka kale kala baba likatesia afodu fina ku bisa wase ku bisa de wade kandele me pacha ukura nya ko homa sika nto a wo kandele no emfa ko homa sika ye den emma o pese ukwadi mu onyame adwuma mu a know how to give, know how to be submissive, know how to appreciate people. Appreciated people. Who could say, Mammy, I say, Kale. Cash. School. Handele kale. Now, Krabby says, and I will say, I said, Papa, you know, who kitchen, Conrad, and a mouse, but I bet you need.